درود درابات شرپند چارو گوشدارو کو منای سا خاموش الان دو جگه نشته و شد راو سلامت باته امروز بهار باته مرچی ما پدا حاضرین شما دیما گو یک بلوچی بطلیا که باز نام داره بطله یک یہ پتھرا گوات بار واللم شما یہ بطل بھاز وحدہ عشق ہے یک یہ پتھرا گوات بار دو مردم یا دو قبیلہ میانہ جنگی بیت ودلا میری پادت میں دو مردمانی یا قبیلہ ہانی کہ اڑے تگن و میڑے تگن ماشاں صلاح کرم صلاح شرطریں ابرچین نیکی کارے اللہ کمک کو مدد کن بے شک بلے صلاح ارزانی یا گونڈیں حبرے نہند یکی دستہ کار بت نکن صلاح داو بیست زندہ ظاہریں نام و تواری دفتر و دیوانی مگیم و ازگار تاوان کشی تاوان باری بت مدد کمک کت بکنا یک ٹولی و رنبے مردم مچ کنن تو صلاحہ دیم دین واجہ یکی دلا میرند یکی واجہ کے دلا میرند شد مردم و قبیلہ گورا کہ میں شمع صلاحہ کروں مات کگا کہ شمارا صلاح بکنا شمارا بگی شینا کہ شما میڑت گئے مردمہ چارت واجہ یکی پتھرا گوات بار تھی دعوی دار دوانت صلاح کنوک یکی کئی مان زمان و زامن وط گشی وط مانا کنت وط شر و وط قاضی ہیں مردمہ چارت مردمی شریں مزنی مردمی چکے برے تہنا و یوکیں درمیانی مردم یکی بیت باندھا تر تو دیمی شد معاملہ حراب بت پترش نظرت او ویسے کہ یکیت گواتا برت پامیش کا گوشن کہ یکیے پترا گوات بارت ایک بطلیت کے منچا وزیر رشید خان ہے کتاب بطل گشتن پشدہ کو گھنٹہ چزرت ہے تو یہ کتاب 2010 چھاپو شنگ بتا ہوئی کتاب ہے شنکارنت وفا لفظہ کی مجلس تم تا اوکیں دیکھے بطل اوکے سیاہ و تکستر سا خاموشہ مکل ویدیت پاکیں ہاوندے میارو باوٹ سلامتی و مہر پشوا ہسٹری میکر بلوچی میں چلا لائک شیئر سبسکرائب بکنے